Agotigana ibono mwancho murikerwe kase kaunti ya Nyamira satokomera no murekete Job Maangi yogo tumanye buna gati ya menye kurase kaunti ya Nyamira niko batebere buna gwekabagendere korobekana buna babete bagochiko no muri bwazimye one Kenya soko murunganiria okonga kwebinto anene asichinse ano ina bogati yabo niko batebire onye korobekana nkoliko chiko korekana igobagania serikali ya Kenya kwanza koene kinkojirire ligoririe binto robochura senchera yobo ikenano okorobekana wekiombe kia Azimio la Umoja okogendrete nigo koimokirie amaberera asense icho ya Kenya ntoire getambokero gusangana amenyi be kaunti Nyamira elinde koigwa ebirengerere byabo igoro ya mandamanaya Raila Odinga tosoke barakera Ramisi na Monday tonyakole na jara totegerera gekora bwangire goikie binto asabete chikura bya bono cheirwe ingiago tosumbuera indwa ndipoza tuanze mambo ya maandamano. So mi naona hii maandamano si ya maana kwa wakati huu saizi. Igatia bamenyi be kaunti Nyamira nigo babwate agosemeria buna omwelyo bweli tuko nachikoirera agokeiwo wekerengo kyobugima kugera maandamano ayo nigale asegati yogotetea mwananchi anene mono nigata getobo sibo suke kurwa ase siringi 230 ase bono iga goikaboike no siringi 70 obo sio bwekera bura turumboke boika chibesa chinganecho nonya no murayo itobo bisandi yo gendreta korera maandamano ayo agenderegera obo sio bogwe nere na bakoira nanse egekogera mwananchi agendreta kurwanirira Raila Odinga egenta kurwanirira no mo Kenya anyore ebintu agoreri igoririe inse bono nje nare go support binanje no muntu bwa Azimio mbateba enero enchera bagenete era chikoirera serikali koigwa ebirero byaba Kenya gondo mukacho Nyamira county gondo mwana boda boda nchengo ta maandamano ayo gare byasenga yetu wachandegire murengo bwa Azimio na ndi nchengo support ya maandamano kabisa maandamano agenderere asengencho ntwa promise ko bintu mbibeti atiga bandamana ebintu biranese abananchi babe buya county yetu ya Nyamira na tota na kiyo mungwana atakonyire gesaira chikure chintoro chigata atakonyete ense moyende mbagikelia amandamano ayo asibasa babaraiba Azimio la Umoja kwa serikali ribaga irakora emeremo Maana ambayo inaendelea Kenya mimi naona si mzuri, mimi napinga. Kwa sababu wakati huu ni wakati wa kazi. Ruto ameingia kwa uongozi karibuni hivi, ningependa kusema tumpatie nafasi afanye kazi yake, tumpatie hata mwaka mmoja afanye kazi yake. Akishindwa ndipoza tuanze mambo ya maandamano. Mimi maandamano inifurahishi sababu atuendelee mbele, tunaharibu zile tulishatengeneza. Kama tutaandamana ile ya peacefully ni sawa, lakini si ile yetu ya Kisumu. Nigo basaba baraya bukoigwana na elinde goke yali iberera lya siasa eligendrete gokina imense icho ya Kenya bare koligie kiongozi ngoja kere bakwane ngora baigwane chu maandamano yaenderere Kenya ngosarekere esarekeranie abantu baitu bari siko baumie onyore nande yabere una kurutuo 7 yarenge gocha kurwasi county Nyamira gingo reporter ya Ndizi TV Job